Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Iro tahu yang menarik ko angkai mapuasangi ulan Ramadan dengan penuh keikhlasan, maka ya dampengi dosana yang telah lalu. Jadi sitongan nakat telu ula pak. Makadai nabi ta syahrul rajab syahrullah, syahrul sya'ban syahri, syahrul ramadan syahrul ummati. Jadi ia ular raja ulan na po Allah Ta'ala. Ia ulas sa'ban ulan na nabita. Ia ulan ramalang ulan na umat na nabita. Dua agaga perlu upasanga khusus ki. Iro nabita maka daiman fariha bidukhuli Ramadan fakada haramul jasadi ila niran. Nanigi-nigi tau mario marenno. Nasaba na pulin na ulan ramalang maka yetu tawe na harangang ipo ng Allah Ta'ala nagisa pinaraka watakkalina. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Iro tawe ang narik ko angkai mapuasangi ulan Ramadan dengan penuh keikhlasan, maka ya dampengi dosana yang telah lalu. Jadi sitongan nakat telu ula pak. Makadai nabi ta syahrul rajab syahrullah, syahrul sya'ban syahri, syahrul ramadan syahrul ummati. Jadi ia ular raja ulan na po Allah Ta'ala. Ia ulas sa'ban ulan na nabita. Ia ulan ramalang ulan na umat na nabita. Agama nana, ia kutuma bicara amalan. Ia ko ular rajai ipigay istighfar toba. Ia ko ulas sa'ban ipigay masalawa. Lori nabita. Makanya ulan na nabita tu. Ia ko ulan ramalangi kita banyak minta atau melakukan ibadah khusus. Yan itu ampai puasa sampai jam penni solat tarwih. Pak si salah. Lengi itu sampai jam penni lengi solat tarwih. Ia ko solat tarwih ramalan ini jamah. Ia naliwangi ramalak dena ni jamah. Ia ko sampai jam penni selama 1 tahun penuh. Nah, jadi ia ko sampai jam penni itu solat laili asanna arwa rakanna tambah telu raka witri. Nah, ya romakiro tapi ya ko tarawih 20 rakanna. Sen raka biasa di tarawih ta 20. Angka tu tahu maka da ya ro tarawih angka arwa sitongan nade ia tarawih 20 sampai jam penni arwa rakanna. Makanya tu dia itu nak ada solat tarawih maka dami sholatul lail yaitu ampai arwa rakanna. Mega tu tahu nasade angka hadis na nabi te cocok ni iro hadis mak bicara sampai jam penni. Maka dari Aisyah nabi tidak pernah lebih dari 8 rakaat solat malamnya ditambah witir 3 rakaat gitu. Tapi ia ko tarawih 20 rakaat yaitu ampai pak okko Makkah sin rakaat tarawih na teh 20, Masere 20, Madinah 20 toh. Indonesia si garu-garu. Itu makur Indonesia. Jadi tidak usah diperdebatkan. Ya komeki male arwa karena berarti sholat malam. Ya komeki male matarawih berarti 20 rakaat. Tidak usah diperdebatkan. Ya, ulama sudah bahas itu. Kemudian engkau tu cek dek perlu sampaikan tentang makan sahur. Ya roman resubue maka dai nabita maka kan maka dami je makan sahur. Kayak pesigari itu makan manre sahur di waktu sahara. Ya senge sahara bu sekitar 20 menit atau 15 menit sebelum masuk subuh. Jadi kira-kira maka da 10 menit, 15 menit melona tama subuh. Ya tiasa waktu sahara. Iya na waktu yung rimanre. Iya ni ko yolo na yero tanya sahara sana manre tanga beni. Tapahan itu? Makanya maka dia nabita akhirkan. Ismesang akhirkan.
capak na monroy manre. Nah. Makanya itu ya, tapi aja tak salah paham. Itu ya imsak pinapakak manre subuh. Ya, imsak pinapakak manre subuh. Tapi makalasi kak. Kaya sama makalasi manre moka jolo, tapi dunia kangi makan sahur. Jam 3 itu biasa saya makan, jam 4 biasa manre kak. Nah, macawe pimatu watue maka do 5 menit tanah imsak, malah nak karo mataluk batu si bawa si kaca. Itulah yang saya niatkan sahur. Napakak man niat manre subuh, ya ronak manre bama. Paham ya? Nah, magi di pakoro pak, itu mengakali supaya dapat 2 pahala. Nomor sidi lolongan nyapalan nasabak kita makan di akhir waktu, itu sunnahnya Nabi. Yang kedua, makanannya juga sesuai yang dimakan Nabi. Yaitu Nabi teman resubuh karoma teluk batu. Kemudian minum air putih. Minum hijau CDW. Nah peminuman reka roma teluk batu. Kurma itu hendaknya ganjil. Aja tanri kan nak balik. Maka kau ganjil Pak Burah. Menjadi obat. Itu Pak Burah lah ada tuh kau karoma yang rena ganjil. Makanya Nabi sunnahkan supaya ganjil. Kalau kurma. Cidi, telu, 5, pitu, asera, 10 sidi, 10 5. Makoroh. Kurma. Yo pidi bese gan rusuk bami. Ya kok macam ni cening pegai-gai. Ndak, itu sunnahnya dikasih ganjil. Ya to nanti apa upake kong kata memang puasa nama rajin na sedih maka dawat tua galungangi na waktu puasa to aja mau terus ai puasa tak tapi cara teman subuh. Cara tak manre subuh. Caranya itu sahur, saya dapat pelajaran ini dari ilmu tasawuf. Ini bukan ilmu fikih. Jadi saya ingin kasih ilmu tasawufnya itu makan sahur. Sebelum manreki, inungi jolok cedek. Bicangi salawak. Puraki minu cedek, ambil garam halus. Baru kita makan. Puraki manre paje halusu, talay yaron nanre, tejepu, ita sampai nanre mate kewe talay. Napati mau. Kemudian yemma ibauna, dibaca salawat. Napayan re kasarana. Yan itu nak kadapan re nyawamu. Supaya dia temu dodo nyawa ko temu puasa. Kemudian alasi yang kedua, aja tapasi bapak kanreang. Alasi ronan rewe, kemudian aja timawi, cukup yanre. Aja na tuman napasa, napi baca salawat, napa yemma. Yan itu nak kadapan re ruhmu. Napa alasi, napa yan re biasa. Kateluro, nah to, jadi pertama, kedua, ketiga. Yan itu nak kadapan re watak kalim. Aga guna na pa. Namuyam itu taluetan re ganna to ni. Ang katuto biasa ko mapuasa nasa dito iya umaliwasa madakama. Ukuway na kunci na mati ito. Ang katuto nasa ya dito siya iya kupura bukaw madodong. Di uli marigagay. Berarti nyawa na din na panre ito. Namo to sikiri ng katopa, ang kasikiri na napasa, ang kasikiri na ruwe, ang kasikiri na rahasya. Sikiri na rahasya ka, sikiri na Muhammad, sikiri na ruwe, kaya polo ko pong Allah Ta'ala. Cuma dia bahas ya, di ulu kimatu, kaya tak guru cukup, sikir biasa saja. Kupure nak tanre makoro ketalu, ala ni pakan reang, ala ni pakan reang, napaki manre. Kuncinya, aja tepak genak bali timputa, paganjil. Maka dawa mawatang itu stas. Dan lek bilang, ya kode tu lek bilangi, ndak usah dihitung, tak lagi bawah nih. Mepi masoma tu, napaki malanan recede, napaki minut tabagi telur. Nah, itu. Jadi capak na. Ya. Kemudian terakhir de nagaga maturo terakhir we alaki werinu terakhir etinu we na al-kausar. Yaitu wa ikuyomangi, mapala, macake, mapala, macake. Usahakan ni macake pitamay, matamay itu pada wa sa eletu ilalam. Yaku yaitu pak, namu dua ngaso tayo ini udah na marigaga. Yaku yaitu. Wa si jaji ngatasan. Yaku mapala itamay na petate sa pula rakoni. Hukum itu mundo kuncina. Madari gitu makada
Maji sa di madari ka mapuasa madari itu di pernah tangga susah di ngorakong madari itu menyamas di lektuari de rakong hukum itu wae de ni mini pahangi di hukum itu pacapuran na yama. Jadi aku tamai nama pala tahu lagi pe amang. Itu kuncinya. Namo maga rajin apa? Namo mak dompet de na marigaga. Namo turu pusa e maga de na marigaga. Tuli manyama pa pinading, tuli macekke pule lalam. Itu kuncinya saya pelajari ini dalam tasawuf. Di Sengkang itu banyak jamaahku yang pakai Pak Bu. Sebab biasa kasih Pak Balu mengaku nasam. Jadi Pak Ustaz na 10 terakhir dia na tomang puasa aga kumani je. Mage na saba iya roses sana Pak nasa tomak balu sesuki turu pusa emaga rakongi. Pak takapomanang pangelih. Maka daka tapaki. Dan luar biasa Pak Bu. Narasakan betul. Ya komeki ma puasa ya muti pakai, kau makada meki mapuasa sunnah, nama dari marajing, ya bana tu tak pakai. Ya kode na iya tu tak pakai, tata tu kabani lilata ko kadangata ko asia ngangi. Kumoto ki weden tu sempat makan sahur, tata tu kabani lilata ko capat na kadangata tabace na atay na katelu, napa masalah cica napa yema. Itulah dikatakan orang akan di akhir zaman kelak hanya makan dengan zikir, minum dengan zikir. Itu yang diajarkan ulama kita. Jadi magampang ya Pak Bu, ya modal ya modal walingi, mudah-mudahan ini bisa diamalkan. Cuma mega je tahu puasa tu balas dendam nih. Dek tahu ngesanan rekosoi tapi 5 penenan rekon nih. Balas dendam itu. Iya. Sebenarnya itu puasa Pak Bu, melu ilak galas kota kalebe. Lega. Jadi itu sampai 1 hari pertama letuk 10 pasti itu 5 pai bebek kilo. Nah sabak racun memato nanre darah. Maki itu. Racun memato nanre darah itu. Apa itu watakale Pak iro sarap kami mati ya sel sarap. Iro sarap nolai darah iro saluran darah itu nolah. Iro darah Pak asoso lalo koro darah macare pokiro lalo darah kumiro lalo darah. Iyalah kalibarakang nareko angka pipa nola wesi tau jalan pasti lumur-lumur bandrena do macarepa jadi ro darai mako mati itu sarape ya kotulinola darah ya tu kadang kotor darah kotor aga ya na tunang kamadak ke koro malakat ya na tunang kayasap penyempitan pembuluh darah gunana ko tumapuasa nasabak de gaga andre darai nasabak de na tumandre iya na ronalo koy wirin na sarap nalaga makanya mapai elo nasabak racun memato nalaga iya na tu ampay no tu timbangannya ko bunga mapuasa sampai 10 hari dan itu rata-rata 2 sampai 4 kilo no tapi ya ko hari ke-11 sampai 20 patawaduan naman itu no antara 2 meni kilo sampai 1,5 kilo tapi ya ko 20 na ke atas menre te matimbangan itu. Yan na to ampay nasaba, ito ampay makada nabita saumut tasihu. Apuasa ko sa rekom mangimadisik ko. Mega po to nasa malasa maya ko mapuasa. Edo nasaba din napahang. Makiro tapi aja tak puasa balas dendam. Tiga 11 denda dito ngasanan rekosoy tapi si pulumana bepay ko rewengi nambak materu. Na alam yang kemudian na nasanre na patuloy na timpu taci cacagorin itu yang jadi masalah itu makira makanya itu nabita dalam hadis Imam Bukhari maka dari orang Islam orang beriman itu makan dengan 1 usus orang munafik dan orang kafir itu makan dengan 7 usus agak masukna yaitu kota umatanre tapak na dinamegananre kota makaja tapat dena beto na taman re mega to yan ang kataw magala man re maka de guruta malam tapat na itu jadi oke itu deto wakana tahu pandai ini kan hadis babu maka de nabi itu tahu matapa cik dini perlu napake komandre 1 usus cik dini perlu na nalisari. Yo po tu kapere si bataw mo na pi ko manri pi tu perlu na nalisari.
Gitu. Jadi tandai itu to pandri tadi itu namanya kan andre cede. Yo pui di bahasa stase hais magalak ki mandre. Patannya apa ulama tuh. Itu. Jadi perhatikan itu. Makanya termasuk guru tak Jadur Rahman Abodale saya tanya kemarin, kok itu guru teman dari kata lu mina jepu ko tu penewe nala ni tahu. Kata lu mina timpu nala ni tahu. Pak jadi nasabak si dimetomi peruna nalisari iya rosesae tatutu sehingga syahwat makannya berkurang. Makiro aja mau tapas saya dia lihat makoro deh. Jadi ini harus dipaham betul ini agak berat ini. Hukum itu monro Pak kuncina. Iya nae ke angka Pak diseng ngulolo ngeserena soko guru ta Ki Haji Sodik di Parepare. Ternyata itu rahasia negara ta kali Pak Bajah. Asera pulo na apa tahun umurna cicak bam malasah. Mito manimate na ipasal lo rumah sakit. Ciat tama tapi dipasah. Agar rahasia na. Ternyata menurut informasi yang saya dapat dari itu informasi ini dari keluarganya, dari anaknya Guruta. Maka dia itu Guruta kali Pak Baja, ya namelo matinro pasti manre paje. Ya komoto langsung manre paje memang. Apa minum? Ternyata itu Pak di kitab ada. Saya tadi buka Sunan At-Tirmizi sebelum ke sini. Itu ada. Ternyata ya rupa jewe Pak Buralada. Jadi demeto nawat dingin asu ya tu Pak jewe. Jadi aku mana suka joki aja nok kuryase oring eta taripa je nopi. Iya. Iya. Nopi napa tapat je. Itu supaya mencaji Pak Burai. Makanya tomato tariolo yang paling aman itu makan garam sedikit. Ka purani orang pengen atau maka daya kopat jenan rete talu barakana nomor si di dega gatau ko manre pa jece de na pamandre pure manre si pa jece de pasti macca itu. Na sabak don na Ibrahim. Macca tu. Kong kana tamelo ki ko macca ita sore manre pa jece de na pamandre. Cerdas otaknya itu. Yang kedua, dia tu kagak tahu nak kena keracunan makanan ko manre mi pa jena pamandre. Dega makanan apa buelo na dega. Yang ketiga, degaga aron itu nak dalam syahwat komandre pak jena pemandre. Itu berkah apa? Jadi itu berkahnya garam itu. Kuna paham itu berkahnya luar biasa. Itu pasti dakana meto Nabi Ibrahim. Kemudian patarui jadi iya matu tala dasar. Jadi iya kumat tarawih ki 20 rakana. Natako mawitiri memen ni maka njak ko mawitiri memen ni ko pura ni matarawi 20 langsung ni mawitiri supaya talolongan ni apalanna mak berejama matandri pahalana to as-salatul jama'atu afdalu min salatil fassi bisa 20 derajat 20 pitu derajat nalolongan tau mak berejamae ibandi tau masampaya cedik dia betul ngene ya rosi dia daraja dia necik dia pelang maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya si dia daraja ko melo inilai ya dia nato melo sele cik di budu lawang ko suri mondre na Allah taala itu satu derajat jadi ilolongan sunnahna bere jamaah ya lai bere jamaah jadi ya ko moto ki matu masam pajat tahajud aja na tawitri Pak maka dia nabi telah witrani illa pillail. Dia nawat dingak kedua teh mau witri si weni. Tapi aja lalu nade tawitri. Aja lalu nade tawitri ya, awitri ki. Pak maka nabi teh siapa yang tidak berwitir tanya golong aku. Namun sirah kami, yaitu Abu Hurairah poda memang tu aja lalu musalai witri menamu misirakan. Aja lalu. Itu witiri nasaba ya komelo ki mancaji wallinna pong Allah taala orang yang dicintai oleh Allah witiri ki. Biasa ki poda maka dia nang katau ma witiri mo napa matin ro dia nang katulu-tulu makalele.
Nasabah dijaga. Nah itu sampai jawitiri itu. Kemudian ia tuh madari. Angka tahu pura berhubungan wanina na melo manre subuh. De apa pernah pura dio. Kada di moga wedding ajenne ki jolo. Na palau manre. Aja mo tadio. Magi na to majenne. Angkau kilalan na desa enarante maka de kung katau ajun nurangi na de na jenne nanre arwane na kutui na kundri dale na patapulosona. Makanya ajenne ki tapi aja jo tadio. Apa lau kamaki dio na capu watu Jadi andre ki nasaba iya tu ajun nurangi na reko ajun nurangi na to manre subuh na mode to dio sitongan nam to mapuasa to melo mi masam pajas subuh yampai to dio. Tapahannya? Jadi kini dena to me masam pajas subuh na mo atangas supita dio. Cuma nasaba melo ki masam pajas subuh makanya kita wajib mandi. Makiro? Tapahannya? Jadi koto ajun nurang na melo manre subuh ajenne bawani tapi ya ko pikir namo de to majenne lobani manre. Cuma iya ko hikmah maka de ajenne ki nasaba na kunrui dalle patapulosona. Nakiro idi mani kay kami tolah. Itu iya mi ko berhubungangi kwasoy mapuasa makunraya degaga dandana na tolay bamici di puasana arwanewe 25 puasa berturut-turut 60 na sona maka damagi na arwanewe lay suru matola makunraya de na padapade malanggar maka de guru tapak propore sihab de na tama bangkung ni okuwanun na ko de na lempu. Jadi bangkung ni salah tanya wanun na. Tapahan ni. Maka itu yampai aranewe yaling kafarat. Maka itu sitongan apa? Tapi iya ro tau pandrita ya Pak, termasuk Imam Mali angka lelep pendapatnya. Leleng. Ona Imam Tasyafi memberi makan kepada 60 fakir miskin. Berpuasa 60 hari berturut-turut. Iya ko Imam Mali de murusa puasa mucidi tatta imutolen na pulo na sona. Imam Mali. Jadi nang katau ko ramalangi na rusak puasana cidi, namo din na berhubungan, tatayin na pulo na mutolay. Magay, Imam Mali, makan rekalan na, napakalu akalan na, nasangang kamabot timparu makalasi. Minum ijolo na pa berhubungan. Coba deh. Kung kabot timparu makalasi. Jadi nasa iya ko berhubungan nga ko mapuasa, 60 no tolay, tapi ako minum nga jolo na pa berhubungan, kacid din tolay. Sehingga maka day mamali, pokok na yan mo batal kang ipuasa mo, tatta mo tolay 60 na sona. Apa iya ro nakita ro, maka nang kakamabot, timparu mato, makalasi. Itu kare. Iya na ro alasan na Imam Mali, tapi tau panditalannya dia na pakai Imam Mali to miha. Maka dia mamali pokoknya berhubung aku mau batal kagi puasa mandre ko minu ko mapelo ko tatak na pulo na mutolay. Pak makalasi maturo. Nasame man ni mamali kadang kamato tau makalagi. Ko botimpari na machinala ha? Pak mega tau mapabuti ko mera malang. Na machinala da nalapasan ni lo minu we si kaca na patama kamara berhubung ci di menina tolay. Apa pure minu? Ite iya na ro nakari mamali de pokok na iya mun rusak puasa muci di 60 na mutolay gitu iya ro demi menjaga mengakali agama makiro ini mesti paham ya ro itu kaidah fikih. Kemudian iya tuh koto masika gigi koto puasa de na batal puasa de suntikan juga tidak membatalkan puasa
Kau suntik, kecuali insulin batal. Kok insulin? Karena insulin itu human being. Itu berbentuk makanan, sel makanan masuk. Jadi batal. Nah, ya kau masih kak gigi deh mereka. Nah, iya mi kau makan limo mau cica ketelu, telu ay cica tema itu ay masalah itu. Itu. Jadi iya mi kau melo ki aman, pada mi kau tomak jenne maka dawat di kau tomak limo mo. Iya kui di detulip sare sa di makalimo mo labi mi ko aja na. Labi mi tidak. Patamay wa inga de aja na. Kasunna mi lari caban ni lima napay patama pa jalo mako ka din marigaga. Yan mi ko talay tiro ima ko ay masalah itu. Jadi itu penting. Kemudian iya tu talua tau natung ka pa. Tau natung ka pa talua. Iya ko de to natung kay di na batal. Ide na yung manan na taw-talua itu batal ka puasa. De. Ito. Iya kumangotoy na mabo na talua. De na batal. Kada iya mi. Tapi ang kami to taw pandrite. Maka na poko na yung mo talua. Maka dito pandrite. Teko di taw buncang. Buncang ito. Madari ito ko taw masolada na roko tappa buncang. Batal dito puasa na. Kada natung kayero, yomi ka nakoti, tigaro na natalwa, itu yang jadi masalah. Dia membatalkan. Nasaba alasan na maka dia ko tahu buncang, kada natung kay. Tahu mabuk kendara, kada natung kay. Makanya itu tidak batal. Jadi iya mi tahu natung kay, kaya sa tahu natung ka koti, tigaro na talwa. Ah, yun itu. Membatalkan puasa. Manre minung mak bele dek to na batal puasa tak diskomi. Iya. Ya, tapahang manontong anu makaleleang ay masalah. Aja. Lebih mui ko matinro ki daripada manontong anu makaleleang. Lebih mui matinro. Makke palan ni ko to matinro ne ko to manontong. Kecuali manontongi pacarama dan marigaga. Tapi ya ko manonton ni makumui sorong ang kanya tu pak maka he guys na HP makokoy. Kaya mapamulay makalicuboy kang kapita manang yang kemana ha. Iya. Jadi ya komeki amang iya na to nakada ulama na to Indonesia dega komasere dega komak ka Madinah makadai annaumu saimun al ibadah tinro na tau mapuasa ibadah. Jadi ko tau matinro mapuasa ibadah. Hukum Indonesia itu tanya hak desa tau pandrita ni pawi. Ia ko ara ini cawaiki ko ipawi maka da manang ka makyat palat tinro na magay ia roto pandrita riuron purani na buktikan maka dia ko ki Indonesia tay monro lat dia mangi ko matinro ini ya ko de pa iya na mas subula matanang ka tau baju calit panay ta diskusi puasane itu atinro bawan no apa de nagado sana tay ko matinro apa namo man na masalah dito gaga ito makiro yan na to nakada tinro na tau mapuasa ibadah na sama iya ko de na tinro wat dingi pulu dosa iya ko matinro de na napulong makuram ya palanna do makiro tapi iya ko majenne kinapa masikiri materu masikiri naralanya paringarange na kanay hadesa maka de na bitayanang ka umma ko majenne na paloliu na sikiri gang kata de paringarana siya jangi matinro seko iro watun na ibila masampaja sunna ukiro na pangala ta'ala. Itu kanjaan ko tumak jenne na patong masikiri na tak di peringarang baca la ilaha illallah gang kata di masalawa pak talu tu agaga pak manasaletu nomor si istighfar manasaletu yang kedua salawat manasaletu yang ketiga ang kata pandita tambawi masjidak ko tau kasih silada mana salatu namo puji riale mo ko tau kasih sila dato nga mo sidakai latu to jadi manas makia palanga istighfar manasah salawa manasah takziman ala rasul itu jadi ina tu jama-jama magampala ada astagfirullah ini tu ko ramalangi yai pakewe makanja al afu aja tak ada astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih makanya pakai ti saliwan na ramalang
Ya kok kira marang Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya tipake. Magina al-apu, ya sange al-apu lay tip lay susu lay kare. Ya ko makade istakpara lay tutu itip eksmi. Ang kami do say ilalat tatong ko mi. Ya ko makade al-apu lay kare mi mati na tadeng. Jadi itu ramalange malak gadosa denat tutu dosa. Ya ko yan tutu makada al-afu. Makanya itu Allahumma innaka afuun karim. Nah, itu pakai na sabak gami matoy. Nah, ya kuitip eksmi istakpara sana. Isang istakpara menutup yang ada. Nah, itu pada kotomaroki na salam malaki tip eks na paiwarnay ang kamuy oki ilalang tatongko mi maputim paitat deng. Gitu. Yo po kuy kare imakade al-afu. Itu ampai sampajangi malagado sa pa makade Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, malagga tu denat tongko. Na tu ampai madari maringa papena din nate ko pure masampajang. Kada we maringa sa di ko pure ka masampajang. Itu sebenarnya al-afu. Pak itu isa na sampajangin nasa guruta Profesor Dr. Rahim Arsyad. Isa na sampajange menurut penjelasan na si Abdul Qadir Jailani 50. Dega gatau mulai male isa ni 50 kecuali Nabi ta. Ia sahabain ke 40 ni. Ang katau 45. Dega suku Nabi ta mi mulai male 50. Makanya ko detul le male isa na sampajange ro 40 30 na. Ya ko detul le 20 na. Ya ko demo patul le male 20 10 na. Ya ko detul le male 10 na mo 5 mi. Ya ko yaro 5 de to patul le 3 na. Ya ko 3 de mo patul le cidina. Makadai se Abdul Qadir Al-Jilani namo cidini isa na sampajange nulle mala tawe mamadaini na pake madece salama lino latu akhirat. Cik di bawah. Palai ko tulle male 10. Jadi itu sampajange pak tanya tujuan tanya tujuan tak itu sampajange tanya tujuan tak itu sampajange ala mi ipake sifat bicara pong Allah Ta'ala makanya maka di guru takali si dendre pakak kasak ya komelo ilang ngiri patolo katamu pakengi ya komeko malangi da apel kamakoro. Jadi alak ni ro katangi, alak ni ro pelai, tanya ro tujuan. Sampajangi alak ni tanya tujuan. Jadi tujuannya melo ki sifat bicara si bawa pong Allah Ta'ala. Na tumilau ibutuhkannya. Ya na to ampai ang kamana sampajan nagagay. Melo ki joka sampajan sunat musafir sana. Yukun itu ilau puang ngeme ka joka pasalama ka ako akataku joka. Itu yang kalah sadena mesau okula syawal matu tajam namanya sholat sunnah utama kapurani upodang bimbangi pilih antara sesuatu bingungi yang kiasa sampai sunnah istihara malam may tepe ang kayasa sampai sunnah mutlak siagi yulek jama tak dun rakaci di berselang ya na malam masa di tepe nak lauki hamala way jenne na paki masam pajak iya rokoto kata bere lapas samimat sinin na wading ni maganggu. Jadi pada ya rumah kada iya na kokoto kata bere na ipacikin ni mati aje be kusud jadang ngero pada ni koto macikin ngokolangi itu. Kita coba gare nawa-nawai bialeta. Siagay kan na tao ko isa na lino. Nawa-nawai gare. Siagay kan na tao kulino. Tanapada mi kasi si batui oko tangana padang pasire. Onro dan ni taro kumilo yalo kuran na lino. Iya na riyala akali barakam makadadanni paya dega gaule dega gala khawla wala quwata illa billah. Ipacekin ni ajere ko sujadange napay pakanjaki silampuna ati napaki katakbere yitai alele menre mangolo lori pong Allah Ta'ala. Napay singkaru akbar. Tumangulo na. Ayan na to Allahu Akbar kabira. At Allahumma ba'id ba'ini. Ibaca pati Bismillahirrahmanirrahim.
nasaba asanna po Allah Ta'ala yang maraja pagkamasih, iya ko pengasih, berarti tanya rupa to, tamak ko ilalang. Jadi itu sebenarnya zahir dan batin. Jadi baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Pagkamasih na po Allah Ta'ala na lengi, yan na rin pangulo. Ar-Rahmanir, alhamdu, sinin na papuji. Tapangulo ni. Makadati ko makadaki Bismillahirrahmanirrahim, maka di po Allah Ta'ala napuji atakwe, napuji-puji ka atakwe. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ang kay papujin na atakwe lokoriya. Ar-Rahmanirrahim, napanasay papujin na atakwe. Maliki yaumiddin, nangakui ka atakwe. Iyaka na'budu, idi mi pungusompa. Wa iyaka nasta'in, idi to mi pungunroy mi lautulong. Ang ilaw ni, talisari niya ro, aja ni paliwa bawang, iyaka na'budu, iyaka nasta'in. Talisari ni. Jadi iya kode talisari, iya tu sampajange, tala tujuan ni. Tapi iya ko talisari, iya na tu nancaji ala. Kama gitu, talisari pak, aja tapala bawang ni. Na iya tu sampajange pakaka sa minalengi pun ini pakai sifat bicara langsung apa pura ni nabi tamada wala bisa pulo tau de pagaga ala makanja nawat di si sumpu sisa si bapunge ang kasikiri tapi aide ang kabaca korang tapi de yan na tu nakada tau pandrite ko sifat bicara si bapumu sampajak ko iya komelo ko mangkalingay ada-adan na pumu ang aji ko. Iya komelo ko si bawa puamu tapakoro ko. Oke makiro. Iya sanya tapakoro de ka baca. To cadat du mi bawa rokok makoy patundu ulu napai na wana uwe pagkamasina po Allah Ta'ala. At dampangan na po Allah Ta'ala kuasan na po. Tau make tu pak ko nasawari tati we matana nasaba nangakui po Allah Ta'ala. Si jami itu nasa nabita masarolat bine masampajasuna si saburakana. Makiro, angkat tu ibadah pak mempuncuk magampang mijama tapi matandre palana. Tahu make itu. Iya na tahu make itu tapi jarang. Jarang. Madari itu kata nasa ketiano tama sih tapi matindro tu kotame belum tentu to matindro. Daripada di mana ngamputuna teh mabolo ngamputuna yan katiyan malas amput. De angkat tu tahu pak tamana masih tempat cukup. Ngagay, nasaba napakarajay, bola nonroy, makasibil lori puan. Di na may makadadalino ko tilala masigi, mamakon. Ang katawang ko ito, Pak Bu. Jadi yaron tingarangon na, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Maka din po ng Allah Ta'ala, satu untukku dan satu untuk hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Pada itu ko maka din po ng Allah Ta'ala, ilaw no walik ko, tapi mataruki di. Di na ito mangilokoro. Ya kana budaya kana stay napa idina sirata mustaqim maka di pada ko maka di mereka ubi tahu pagai suruh dia magilaw na maka itu jadi aja talay tujuan sampajangnya aja tali tujuan ya lay pakakasa untuk sifat bicara langsung punge ya lay pakakasa untuk pangoloy kabutuhatta ya lay pakakasa untuk burai bilasatta kongka yan ito lang kaya sampajasuna haja. Paham ya? Dito ko na ba natabujero? Ha? Dina baca pak. Muni mo ya to? Muni. Maki ya. Ini juga sebenarnya saya harus luruskan sedikit. Maka da iya roko ramalangi tapalak mo jero pak dongan na rekotomi lo buka di Allahu malakasuntu wabika amantu ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Tama nih. Yang kedua agak. Yang kedua engkau pada nacidi zahabas sumau ditapla ero maki yaitu Allahumma lakasuntum purapi bukan dibaca. Karena di situ bentuknya fi'il madhi, bentuk lampau.
Sama itu zahabas sumu wa batalatil udhu wa sabatal aju insyaallah. Telah basah tenggorokan, marica ga 3 ro na tadi na pura minum. Nah, cuma mega tadi na pahangi. Ia komeki buka bismillah ki. Napa baca doa sebelum makan, walaupun itu ada mendaifkan. Allahumma barik lana. Kopura yaro napa ki milodong, pura pi minum mandre cede napa langsung milodong. Maka dai ukun itu nah kada untuk hambaku ada 2 bagi yang berpuasa. Satu di saat dia berbuka dan satu kelak di hari kemudian. Ia okkuelino ia koto pura buka ilau nyokoro. Okku itu itarima pak dongang yang makan jalan. Cuma ini koto pura manre soromi sanre. Mestinya koto pura manre cedek na peminum di situ kita letakkan gelas, gunakanlah berdoa. Karena pada ko maka di ko Allah Ta'ala inun no jolo napa ko milau okuya. Gitu Pak Bu. Tapi mereka tuh tahu dia paham. Dia tidak memanfaatkan waktu yang Allah tentukan. Itu. Napa tentu itu? Si bawa tuh capakna koto manda subuh. Makanya di waktu sahara itu kutuk itu. Jadi 2 tuh waktu makan jalan antara menjala koto pura manda subuh si bawa ko pas pura ki buka. Itu ya ko pura kak buka monro kak joko tu cinampa sekitar 1 menit itu bermohon kepada Allah dan rata-rata itu tembus doa di situ Pak. Tembus itu dengan mudah itu. Sebab memang pun Allah Ta'ala pada pun napodangi kadawi pura di mapuasa taku napiga uparentaku. Inun no jolo. Pura minum pada ko makadi pun Allah Ta'ala ilaw no waliko. Kami matu utarong ako kulino. Engkau pasti diutarong ako matu ko surimunri. Makanya dia mengatakan satu di dunia di saat dia berbuka. Kau pura nih buka ilau nih, yo pidi yasang nih rot nikmat na kotomandre tania. Ada di situ waktu sedikit kita diminta untuk berdoa. Kita pakai guna roboa, tengerang yero, namanya yero suku insyaallah suku. Jadi ya ketulah ini tentu kami yero insyaallah suku yaitu. Jadi apa selengah mandre subuh talalungi sunnahna pas dia menik ke Roma itu kemudian kutu buka gunakan imilau dong ya ronna witiri usahakan nama witiri ki mega tu makun rena sepek kuni pe kutu manasu na icoba tu kena batal puasa iya ko tamai batal ya to do kami ba na payano ko dile na perasay na payam nichuang itu tidak batal. Nah sebab dia mak yang nikomelo ki amang angka papak guru na tomatorio lo maka dia ko to manasu na meki misang makan ja pajena rumpun na laitaro mi bali may makok ya se na napay kamu ya ko malite berarti makan ja pajena tuh Pak disengang. Jadi banyak pernah saya pelajari itu dari guru tak. Tapi ini pada mana makanya matu makun rima nang kanis semana. Ya saya kira ya no pengolongan ya Bapak Ibu sekalian.